Yes, none ubu tuvugana rero aya masaha isaa moya zuzuye ndi kuri stade Amahoro, stade national, stade mpuzamahanga. Ni stade izajya yakira abantu ibihumbi 45 by'Abanyarwanda. Iyi stade rero ikaba ariyo stade nini mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero tugiye kwinjira muri stade Dutaha, stade ku mugaragaro, imbona nkubone ku isi yose. Dutaha stade ikaba ari nayo stade nini cyane muri East Africa. Ni stade rero tugiye gutahana n'abastari benshi cyane, abahanzi byamamare, umukuru w'igihugu n'abandi benshi bose. Tugiye gutaha stade ku mugaragaro, ewana tuyinjiremo 2024, umwaka mushya kuri twese, umwaka w'ibirori, umwaka w'iterambere tugiye kwinjiramo muri byose, mu bikorwa remezo byinjiriza igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero tukaba tugiye kwinjira muri stade, ntuze kwihutisha iyi video uko turinjira neza hano ku marembo. Ndagenda nguhereza buri ka video ko turi kwinjira, umutekano urimo, abantu benshi bose buzuye muri iyi stade, abastari, abanyamakuru, isi yose yamanutse. Abanyamakuru ndi kuhabona ijwi rya Amerika, abastari bose ndi kuhababona, ewana ni ibirori, wumve ngo ni ibirori. Aka rero n'aka video kagiye kukwinjiza muri video ya nyayo, ewana nubwo ari iminota mike ariko nuyikupe kuko nyuma yabwo harahita hakomiriza y'indi link ya nyayo, noneho nkwereka amafoto yaho twicaye n'amavideo yaho turi. Ewana ni stade nini cyane. Icyo nagusaba rero no gukanda subscribe kuri iryo jambo ry'umukara riri hafi iburyo bwawe, ugakanda ukibuka no gukanda ku kantu k'akazogera bahita bakwereka, ugakanda notification kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho nabo uwa mbere mu bantu bazi ibintu bigezweho. Tujye dusirimuka ariko tugendane n'ibigezweho, tujye dusirimuka tugendane n'ibigezweho. Ewana nk'aya makuru ni wowe wa mbere uyafunguye, ni wowe bwa mbere uyabonye, ni wowe ugiye kwinjira muri stade bwa mbere n'imboni z'amaso yawe. Icyo ngusaba rero no guhanga amaso iyi video, ubundi tukinjirana muri stade nimba nkurikiranye, ukananyandikira muri comment nawe kubona byifashe n'uburyo biri kugushimisha. Ewana tukarushaho kuryoherwa twese. Rero iyi stade Amahoro yegeranye na Big Arena, inzu nziza cyane yaberagamo ibitaramo by'abahanzi, ngira ngo murayizi, ni inzu nini kandi nziza. Big Arena rero ikaba yungirijwe na Stade Amahoro neza mu ntera, inzu zegeranye kandi nziza ziberamo ibintu byiza cyane. Ngira ngo murabizi ko Tour du Rwanda 2024 yahagurukiye kuri Big Arena, twerekeza hariya kuri Convention Center. Ni ibintu byari umuriro tuva hariya nyine kuri Big Arena. None ubu rero tugiye kujya tuba turi kuri mu mupira, dusohoka dukura n'inyubako nkuru. Ewana igihugu kigende kiba amata n'ubu cy'abakerarugendo bakomeze kwiyongera, amafaranga aze twese dutera imbere, nyine ubone yuko ari igihugu cyifuzwa na benshi hirya no hino ku isi. Ibi ni ibintu byiza cyane rero. Congratulation ku Banyarwanda mwese mutuye mu Rwanda, ku Banyarwanda mwese congratulation. Iki ni igikorwa cyiza, ni intsinzi tugezeho.